Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahman Allah ba'urunya ngana tiada. Karena kita saudara Muki, anak asuhan Bapak Mukim, tapi belum tu bulan Quran. Ya. Anak asuhan Bapak Mukim dalam hal baca nazam dan kucing. Ya. Yang sebuah naskah yang paling nak baca pada bawah nazam sambil baca-baca dari upikan. Nungkalannya yang paling galak lu. Ya. Uraian ni payang-payang tak lengkap. Ya. Begitu kamu kemat dengan alam dan kucing-kucing, bak surah lu buka buat babalai tambih rumah lu. Ya mungkin nalam tungku Akhbarul Karim karangan tungku kematang. Lu itu bila baba lu karangan tungku cum-cum. Kadilap lah YouTube dong ini karangan tungku cum-cum pula tungku kematang aku Karim. Begitu aku baik dengannya sebab ubi nan baca-bacanya yang paling good nah. Urian di kuno-kuno lah paling-paling pegah bak matang nak cadun dua krek. Nya cadun dan tiran-tir halum bunga-bunga gede. Yang galak talun. Jadi patut tak paling kurangnya buat selamat di acara raya yang dalam di Kucing sebab karya raya tanya apa lengkap tak tentang nasihat-nasihat lah hari dunia dan hari akhirat budaya ada yang awal pergi lengkap tak sampai pada perang kampung tu nodok pinai no. Tak tahu huruf jamun dalam bakir rupanya nak damai. Oleh masalah apa ke orangnya di tang kagak ina mandu tak fikir dia banding awal sebab apa pegah mandinan. Di mudah-mudahan acara punya berlanjut lam guna ke pihak-pihak yang tolong untuk melestarikan menjaga keselamatan alam di Kucing. Mudah-mudahan orang Aceh atau orang luar Aceh atau orang luar negara naskahnya wujud dalam masyarakat Aceh. Baik hanya di Aceh Pusat, lebih kecamatan dengan lupa. Yang berlubang sampai seluruh Aceh dan orang Aceh part-part yang sehingga yang ke lentan ni lembaga TikTok masalahnya sebab bisa tersiar seluruh dunia. Ya. Jadi yang menang-menang mudah-mudahan acara yang berberkat bisa berlanjut. Terima kasih Bapak Mukim kerana susah payah. Kalau pakat orangnya kamu baru yang minta Mukim rumah deh. Jadi mudah-mudahan lah kagak menan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajit, yang lainnya? Pak kurang lain? Mbaknya, Mbak menolong pegah anak ke. Nombor iskurungnya halaman 20 no. Mana? Yang namanya agak galak bila Yobi ingat Yobi. Buat? Oh, nanti depan nak aku nanti. Lampu yang aku nanti. Nah kan. Siap muda lahir dunia. Ya, mudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangalun kita ana dalam perut mata tebin yang ulua lempuganya bukan tidodo dum gitanya menarata bulian pi genap coba ayat nang pi sakit budak pina gehai bidan geyu urut banyak patut na usaha. Anak depan. Aku tahu yang macam orang pada nama. Atarina gepu mana gerata panjang lita dia pu mana bolam tempe kare mare punca ija nabe kalut ibli betawa jama pinna bejantika kehai tengku yu percicap tetapi sunat ngan kirma pue ujurana ukiblan
bangun kamat dengan doa, bercita bila juga kamat, timanya tuna menjaga. Apa yang Pak no? Boleh genap perubah ayat. Ya. Raja no. Ya. Nampi sakit sudah tua. Betul. Ya. Jadi empat pun tangan lun kita. Ini anak tangan lebih besar. Memang. Yang tak tengku body, kusuman body tambah kadang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan pi genap roba ayat nang pi sakit budak pina. Gehai bidan geyurut ban yang patun usaha aksarina gepemano geut aso par yang letah lepemano bolam tempe tare mare puncai ja na be kalut ibi beto mak nyamok pindo be di teka gehai tengku yu Bersiap. gehai tengku yu pecicap tetapi sunat ngan kurma ke ujure nam ukiblat bangan komat dengan doa cicap bila yogo kaman si manya cut nang menjaga bang arat unun kamat arat ui be na musibut ngan doa makruh dalam sirat so bang kamat ja punya ni baknyan joba empe putren di jure joba ma po ma bide dile bacut si mana acut golam tapuna yang beride orang lain sila ma manteng daraba ma katalle pudek kudro nang mengdudo penghadada uro tujuh gekah pusat ladum rakyat raya gereja ladum kanduri hidang bu menghidungku lagi sahada Ahmadeng nyebak dapu dango gehu bebe raya ladum minang tamong burung urung gampung susah raya Mita tabit yu merajah Bipot Allah mati pina Genap pepluh put ka Menebileng Hali madeng pomagata Bahaya tu. Poma netren jak mano Ne sugongan dun kaca sinan kalang kalot uro support cit kasinja jo si manya ja pemano huasongan halia bo bak but bo ni bak bo obat bacu dengan jebut Namang beja pilih cerita Kemana boh dalam ayun Poma mepantun le nededa Hai manyak do kudai di Si manyak cut do dai di Hai manyak cut berijang Taja ublang pula pade Hai manyak cut
do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut bertengut nang ku sinut lang kulangi hai manyak cut do dai di hai manyak cut bersungguh si manyak cut do dai di hai manyak cut bersungguh nang kubur tija pulangi hai manyak cut do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut bak tulu tang kuluk musulu kleng kuburi hai manyak cut bak tulu tang kuluk kubur tang kuluk musudru kukah kubri hai manyak cut do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut berpantah Diakah go kembali hai manyak cut do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut melincung na ku pegleng jaro kaki hai manyak cut do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut bewet wot na ku japat ganda giri hai manyak cut do kudai di si manyak cut do dai di hai manyak cut raya kah ka sembah Allah ka puja Rabbi maduda alun-alun alam ayun lugu mata manyapin tengok nang piji uro mure kato paja nang pi tengok nasi padi nanging bukli ka cuaca Pemanetren jak sembahyang dang-dangnya golom jaga lalu nejak nekedih bakman nyatari ingan talo timah Lenetung i sembahyang gantung rijang bak tempatnya lalu netung i sembahyang pantah rijang dengan sigra demana ma medap-dap kana perabak musalla lom silukum ngan rijang-rijang ne sembayang oleh poma le sembayang yang perde doa ni lake ratib tika temanutun suramo kana puto bajirka lulun merawe bo mengsiun lilun merawe goh mengsiun nyalam ayun pika jaga temanu laju rijang kan tatang bijih mata nyak pinicok dalam ayun kana putren oleh poma Merayu baca. Kru semangat sapa samlako pakon tamo bo hati ma ku semangat po samlako pakon tamo bo hati ma ku semangat hai tengku dro pakon tamo nyo lepu ma golem pengah mantang suput pakan terkejut patut bantah
Dulun kurawe gameng siun gatalam ayun pika jaga sutra kureng gahalam mengsiat dengan siat pika jaga tepun kupok gameng siun Peuntung lon po bentara Petapa jo Metuah tat Mengtang harkat pomagata Han pengan lo bungan engkut Lon mepalut Sajan gata Sari raya Laka makawin Dah pakiban 4 bulan jang Bate karom ku tak kuglung Silu tacok tajuk raja Dah panayum ngan tajak blok Nyak asam lako pulalema Lenyan pomo ja putui kana pudu babuha i pijito nerah rijang poma tatang lengan tima Lenggerai nepemano bungong panjonya baruna kana pudu ulam tepalang Dengerijang ut lanja Aso pisuumnyan kepedakan ramah on pria Ngeboh ibruh ngan matapin O manenging bai muka menyajeneh Galak hati menyatole hitam muka Neutan ye menad Yang kecika Ngecika tan mencahaya Temani pok-pok Ibak badan Banyak limong kuah-kuah Oh mahu napulale Bek kamu hai bentara Bek kamu hai nyak bintang Dihli puangkan teka Bek kamu hai nyak maneh Babah mame pajuh gula Hai manyak po Hai nyak polim Nyak polim Tadrop cicim puo kuma Be kamoli po samlako Jili dua. Nyak kujak blo gula saka Tema geco lam tepalang Po matimang bijeh mata Si manyak jaku timang bah Si manyak jaku timang bari bicalam Circu akaraya nyak tua Kuja intat ka ubatungku Si manyak jaku timang bah Betat mira kulit tampu Asaretro bak madrasah Bekamina kabut laju Si manyak jaku timang bu On umpu taco yang luhu Semurat kaim mangat get Kut najid kabut jauh nahu Si manyak jaku timang bo
Bungong panjorot cung labu menggoh alim bek kawo genap uro kuin tak berhubung si banyak jaku timang ban Hicem terbang mangatar su kabut sabe beranggajan harkat kitan harkat sahnya harkat kanyan tan ku nafsu si banyak jaku timang be bineh pante bungong lu mulu Beka wewe truan mati Dikah sabe kadam tungku Si manyak ku timang ban Bungong pekan lampu bau Menggoh dahi terjali Tuhan Beranggajan kakalut laju Kalung Aduh tujuh poma timang Kala pantang nibak maja Lepa mano nujuk bapa Yujuk laju buro jula Bepi nepu Bepi nepeh dengan pisang Bupi nepeh dengan pisang Poma sulung yonyan tigra Bupi nepeh sinyak pitro Jiih kudro nang ring sutra Sira kisira sira mak Sira mana kuruleng aniku mata bana poe mekeh tukeh nyun benwe sini bak mata sinyapi sakit muda bulan dia ke sisen pi kainna Nang pih gundah sinya sakit tad gemerep duka cita Minta tabin agam ninang po matanyang sona doa Lun kemong yu rajaan hati semua Kenyak muda ladum nayang mati Nang bahsari roi mata tak ujikli di cebumang ladum inang na yang gila sebab jimo sabe berset hati jed sebab jimo sabe Berset hati jen ke luka Tanga dikun bagi ba'e Wah ane tertinggai ma Lepah tajaga tadileho Kutroke tan legata Menggop dudut sago Nang bahtunya meraba-raba Jamitabu bengah teput Mengsabah engkut dan somita Engkut uraje ku jak sudman Hanku tagun ku pregata Ku putabahan tapajo Engkut gurupo takun hawa Aku puanyang dipukan Lun yu tagun dengan suka Banta masana bubi padi Kahan lathe takun haima Habe jiruhi
Habis juru hebur yang dilai nang sedai minta dosa. Habis jingat diu raja dum di apa yang hawa jika menuntut alat pakaian anak kutan han ho kubam lako bino tanah lume han jite kenang mereka dosa besar orang cememang nadum di perang Allah Ta'ala. Baje apui ke pusuk dudo balah jimo dalam dunia ladum pulih arut ubat le yang manga umudina anak sakit nang ban suroi di muka oi jud aulia ada mati be tamomo harap budo nabi pahala so yang mati ban yang gun so yang mati ban legenasi wajib diji so syurga tetapi syarat Bedi cemang pagi tamang lam syurga nya pegot doyah ke di sabah nan ji gebo baitus sabah nyan ke bala urodudo so yang tundro so nyan ke bala urodudo so yang tanmo ditin sabah takkan duri ban bisi dekah si akikah yang sempurna si akikah takkan duri beri sedekah si akikah yang sempurna anak hudib pina sunat le mafaat di padang masyar anak tunan dan akikah nambah payah sia-sia anak mati muak nambah handi tepi duduk kuma nyan ke sebab si akikah ke Rasulullah kanduri kata takkan duri ke pangoleh tak melake ba pulang ke ma hukum anak cut ban hukum ba hanjut ubah ban galakna karaya ban hukum dro beranggai so agam darah karena Nabi bahdum insan jika dipundun calitra madinganku masa dino jid genento sayyidil anbiya orang yang hantun akikah aib gadahan di mata ba Nabi han dilake han nutume di belang masya yang tan mati na lam butuhanku Nabi tiga menan lagi suntuk hingga raya ni bayangkan sare jidu nabah kebah dilin sare jidu nakebah dilin nuju ayam nabut nuju ayam najid but ma ayam dijuk
mat di jaro di duk kuro an sada pada pudutan jimina metuahan pupayah maladum wet ban ulat panah bukan payah banta kira nang sarito badi meme pan patah pete baji baba bandi jam ulang mentang ilang ingat kegata ladum gocok ripihan ditem diklik kain su so kemeng ba tetap nang di grup kum rumo gok kemeng cok di walima raya bacuhan tad baca ba raya sita makin gura makin metmot mekurumot ta uwet wot makin gura tan ji ta ji kedeh kena pula ho ba ma ji ai kena ji kedeh setat binte kaji lata pemetemeng habis dicok pemerumpok dum jila hana sapu jet hana sapu jet meriang sutra benang tilam ijah sarena ana lake handi tembri ji mo sabe tahila ta ji ai rebah rubuh ji bu di cok bulo ji sutra ta tagun bu di cok apui du lam rulu ji nu cuca ta merawi di cok lulun bolam ayun di plaja ta mereka ta sumring di cok irun ta po tukun cum bisa baju silap di cok tuduh kaji dabu barumah duduk tuduh di cok cakahan takuban kilat fajar di cok turing jihad gunung han elin teng nang maha pedulan lemung di tanpa bakmi di tumeting di support muka di tumetungo sumpam dalu di tume batu jiramba muka temane cok bapa lale temane cok japa lale kana meme oleh maha meme jejur gampong jejur durung kana baba sarujip basinya jimo kana puo nujuk bama Poma bida rijang bungang kemang lepu mata poma di dalam ayun kana mapantun lenu doda jaku timbang lintu baru jaku duduk hati ma jaku duduk sinyak sufi jaku duduk cut bantama
Jaku timang po samlako kae kudro cut panglima jaku dudu sinya ali jaku dudi bentarama jaku timang dara baru jaku dudu ayum matama jaku dudu putro giri jaku dudi putro barama jaku dudi putro darama jaku timang posam dino kae kudro botima jaku dudu pucut pocut siti jaku dudi bije matama hinya pi tengut nang pije nang gige jamta japaranum japacampi mita gule bayam mula jod boh murung jod on murung pon on muling po manenging bayam mula japon ja japot on krut Coba putih kana tare bungong kala Mita asam boh silimeng boh kuyun reng boh me juga de mana pu leu rumo ta mehmo ta mehmo nu chang lanja le nyan bo lam bulangang nu lawangan campi sira hiblah dapu nu tagun bu hiblah dapu gule rawa dang dang menan dang dang menan dang dang menan mamut tumagun nya alam ayun pika jaga ne co ana pemasandang kana timang nya barona timanya jaku timang ce bungong putih le sirungke Batre pude pakai lise jenka tule bungong uke timanya jakku timang po bo ba bungong timanya jakku timang po bo lamba bungong ranti karaya kaje kabut sungguh lomba uto kamu pandai si manyak jaku timang pok bungong siluko tujuh tangke hai manyak cut karaya kapok siluko bungong ranti ne timang coba ku ne timang ne coba ku hai tungku ne pulale lon kemang jani badapu lon tagun gule lon kemang jangan semamah lon ti lom lon ti cah ngan sira campi ku pinu cok bungong panjo wet jaro ji mududi banu cok ne puratep kaji dep bungong geti La ilaha illallah Muhammad syanyan ke Nabi